Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Policija je prošle nedelje na Novom Beogradu otkrila novi štek stan klana Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, u kome je pronađena kompjuterska oprema i flash memorije USB sa čak $10 miliona u bitcoinima. Također, u ovom stanu je nađeno i oko 100.000 eura u kešu. Stan je bio obezbeđen blindiranim vratima i prozorima sa najsavremenijim alarmnim sistemom i praktično je služio kao mafijaški trezor. Kako se sumnja, Belivuk je bitcoinima plaćao drogu na narkokartelima iz Južne Amerike. Dobro upućen izvor otkriva da je policija saznala za ovaj blindirani stan tako što im je to otkrio jedan od uhapšenih Belivukovih vojnika koji želi da dobije status svedoka saradnika. Taj svedok je otkrio još nekoliko štek stanova i kuća, mahom u Beogradu, koje je koristio Belivuk za sakrivanje novca, oružja i u slične svrhe. Jedan od tih stanova je Belivuku praktično služio kao lični trezor, objašnjava izvor. Inače, kriptovaluta poput bitcoina je elektronski novac koji nije pod nadzorom nijedne centralne banke. Dok klasične banke znaju praktično sve o svojim klijentima, kreditnu istoriju, adrese, telefonske brojeve, potrošačke navike, sa bitcoinima je drugačije, jer kupac kriptovaluta ne mora ostaviti nijednu ličnu informaciju. Stručnjaci objašnjavaju da je to ključni razlog što su i narkokarteli posljednjih godina počeli da trguju drogom koristeći kriptovalute.